उपस्थित बंधुवर्ग आमे माने प्रेम ईश्वर को साक्षात करी एवं एही उपासक वृंद सहित ए युवक एवं युवती को पवित्र विवाह बंधन में आबद्ध करबा को एकत्र होइछु। विवाह संपन्न समाज रे गौरवान्वित और आदरणीय विषयटी ए विधान पवित्र एवं गुरुतर दायित्वपूर्ण अतः यह सब भाव निर्देश रक्षा करना हमारा आवश्यक। विवाह पवित्र प्रवेश करने उद्देश्य ए युवक एवं युवती वर्ग एक तरह उभय अछंती अतः जेमान विधि मते विवाह हेबा विरुद्धरे जेते जाओ सुप्रयुक्त पुणी न्याय संगत प्रतिबंधक कारण थाई वर्तमान का प्रकाश करंतु नचेत एहा परे चिरकाल दिन मंडल अछि नै ईश्वर को साक्षात भगवान प्रचार अछि विभिन्न विवाह संस्कृति अछि। धीरे धीरे कहबी मु संजीवन विशाल प्रतिज्ञा करूछि जे श्रीमती देवस्मिता पाणिक सहित परिणय सूत्र आबद्ध हेबा विषय मु कौनसी प्रतिबंधकर कारण जानी जो मु देवस्मिता पाणी प्रतिज्ञा करूछि जे श्रीमान संजीवन विशाल सहित परिणय सूत्र आबद्ध हेबा विषय मु कौनसी प्रतिबंधकर कारण जानी प्रतिबंध प्रश्न पचारिबा कहे श्रीमान संजीवन विशाल विवाह पवित्र बंधन ईश्वर मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमती देवस्मिता पाणिजर विवाहित भाजस्वे ग्रहण करिवो। तुंबे की सर्वावस्था यहाँ को प्राण सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन करिवो। ऋतु विशेष पर्यंत केवल एही स्त्री कथारे आबद्ध होई विशुद्ध और पवित्र प्रणय को पास करिवो। सेही बने आमे कन्या पूजा प्रश्न करिवा श्रीमती देवस्मिता पाणिक विवाह पवित्र बंधन में ईश्वर मंगल विधान अनुजाई दाम्पत्य प्रेम श्रीमान संजीवन विशाल निजर विवाहित स्वामी सहित ग्रहण करिवो। तुंबे की सर्वावस्था यहाँ को प्राण सहित प्रेम समादर सांत्वना और प्रतिपालन करिवो। पुणी प्रमुख साक्षात सब विषय यहाँ बसीभूता हो ऋतु विशेष पर्यंत केवल यही स्वामी ठारे आसक्त रही विशुद्ध और पवित्र प्रणय में वास करिवो। कन्या को समर्पण करिवे दयाकरी आसु कन्या को मंडली साक्षात मु संजीवन विशाल ईश्वर सम्मुखें और आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम तुमको अर्थात श्रीमती देवस्मिता पाणी को मोर विवाहिता भार्या स्वरूपे आदिठार सुखरे दुखरे संपदरे विपदरे सुस्थतारे असुस्थतारे ईश्वर विधान अनुसार आजीवन प्रेम समादर और प्रतिपालन करने को ग्रहण करुछि। ए प्रतिज्ञा रक्षार्थे मु विश्वास सहकारे हस्त प्रदान पूर्वक तुमको मोर वाक्य दान करुछि।
ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ। ଏହି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ପାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୀବନ ବିଶାଳଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହେଉ। ସଞ୍ଜୀବନ ଏବଂ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମହତ୍ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଉଭୟ ପରିବାର ସମ୍ମତିରେ, ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୀବନ ଏବଂ ଦେବସ୍ମିତା ବିବାହ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୂର୍ତ୍ତିକା ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା ବିବାହର ଚିହ୍ନ ଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଛୁ, ଆମେନ୍। ମୋର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତୁମକୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ତିନୋଟା ଶ୍ରୀମାନ ସଞ୍ଜୀବନ ବିଶାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବସ୍ମିତା ପାଣି ପବିତ୍ର ପରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଭା ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଏବଂ ବିବାହ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି।
সঞ্জীবন এবং দেবস্মিতা উভয় মন্ডলের উপস্থিতিରେ ଦୀପା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଆଜୀବନ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଗଠନ କରି ପ୍ରଜାପତ ବଂଶକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। এই সময়টার জীবনের শেষ পর্যন্ত এমানকে মৃত্যু প্রাপ্ত প্রভু যীশু খ্রিস্ট অনুগ্রহ পিতা ঈশ্বর প্রেম পবিত্র আত্মানন্দ সহবাগে এতবেলে মনসুর আমার সমস্ত পরিবেশে গঠন করিব প্রভু সদা সর্বদা গ্রহণ করব। আমেন। রেজিস্ট্রেশন ଅଛି যদি বিবাহ গীত ଅଛି কন্যা পক্ষରୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆସି ଗୀତ ଗାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିଦେ ବାବୁ କେତେବେଳେ ଧରି ଭାଇ